Hey guys, mumeze mute, mumeze neza. Turabasuje mwese inshuti za Rukundo TV show. Tubaye ikaze n'akari mu biganiro byacu bya buri munsi. Nk'ibisanzwe n'umugore mwakunze cyane muri benshi. Nitwa amazina yanjye banyita Gentille. Ndabasuje mwese aho muherereye, mbajije ko mumeze neza. Ndabashimiye ku rukundo mwatweretse, ku rukundo mwangaragarije. Mwanyetse urukundo rutangaje. Nshimiye abakoze subscribe, abakoze share, abakoze comment, abaje mu bikari, abanyandikiye, mwese Yesu mu ijuru abaha umugisha. Ubundi kandi n'abatarakora subscribe niyo mwanya mwiza kugira ngo mudushigikire, mukomeze mudukunde nk'isanzwe ko mwabitweretse, n'abandi bataratugana mutugane. Iri ni itorero ryanyu rya Rukundo TV show. Abantu bose mwakoze subscribe mwariyandikishije, ubu ngubu muri abakristo bari no torero. N'abandi mwese ndabasaba ngo muze buri wese agura intebe yiwe, wakoze subscribe yaguze intebe kuri Rukundo TV show, n'abandi mwese muze muyigure. Ubundi kandi nzaza nk'umambagazeho byinshi byiza, nkomeza kubibutsa ko amahoro yabonetse, tugomba gutaha tukaja iwacu, iterambere dufite, ubwenge twigiye ino mu mahanga tugomba kubujana tukabujana iwacu. Ejo bundi naricaye nkaza ntekereza ukuntu tugiye gusubira iwacu. Igihe twaje tukora, abantu baje bataramenya cyane, bakaza nyine bavuye ruguru bagifite ubuturage bwinshi, ugasanga abantu ko baragenda bakora amadega cyane mu nzira. Ariko ubu nyine tuzosubirayo dufite ubwenge bwinshi, tuzasubira tumeze neza, turi abasirimu. Ari ukuntu abanyakenya bazatubaza hano bakatubaza ngo tunasikianga ati Bakongo muri kujanga na lori. Tugaseka tukabwira ngo tuje kujya na lori, ariko twego twaje na lori. Abantu batazi lori ni igifuso. Ndibuka ni ikamyo irariza n'imizigo. Ndibuka igihe twaraje ngo tugere mu rusuku duhebura imodoka. Baratubwira ngo abantu ngo basubire, ngo canke ngo bategereze iminsi ngo imodoka ziboneke. Turavuga ngo aho kuvuga ngo dusubire ruguru kuko twaje gatuzishimiye, ngo ahubwo twokurira ico gifuso c'imizigo. Turaza tururira mu gifuso, turagenda. Ndasuza umukozi w'Imana Biruta, ndakora mukije cyane. Biruta twarazanye muri urwo rugenzi, yeme twuriye mu ifuso. Aho tugeze hose bakazagenda batubwira ngo nitwururuke ngo bashiremo imizigo. Aho tugeze hose umururuke ngo tugiye gupakira mu imizigo. Nuko no ikintu cyasekeje cyane, nza nibuka n'ubu nyine ngaseka, ni ukuntu kubera ukuntu twagiraga ibinya, umuntu akagukandagira kugezaho ukuguru kw'ikinya, kwarangiza bagukanyaga, bazagukanyaga bakakwaza ngo se ngwi muguru ni yako, kuvuga ngo apana papa ngwi muguru si yanga. Kubera ko abantu barabaye ibinya cyane, bakagukanyaga kagezaho utumva ko ari we bakandagiye. Nuko ikindi kintu cyadusetsaga, tugiye kugera kuri Lake Tanganyika, ahantu batwerekaga ngo hagiye hagwa amamodoka menshi. Noneho tugiye kuhashika, bakazakubwira ngo ufate nguri imbere yawe, nguri inyuma yawe ngo agufate ngo mugende, kugira ngo kuba mwahare muri Tanganyika ngo mugwire inyuma. Ariko ikintu kinejeje, ubu nyine abanyamurenge twateye imbere, abanyamurenge turi abakire, abanyamurenge dufite ibintu byinshi. Ubu nyine hari abanyamurenge bafite amamodoka ateye ubwoba. Ubu nyine tuje gutaha nta byo kubuza muri za lori, mu bifuso by'imizigo. Inzira yarabonetse, tuzagenda, amabarabara azoba yarakozwe, tuzatengeneza imihanda. Diaspora, muze mwubake imihanda iwacu muhubake, muhatengeneze. Ubu nyine tuzotuvira Uvira turenge mu Minembwe iwacu ku Kiziba n'imodoka, tugende n'imodoka nziza, tuzamuke tuve Uvira turenge iwacu mu Minembwe ku Kiziba. Ako kantu karakukuba ku muzi wacu. Nukuri mukumburi iwacu, yeme dutahe iwacu. Ni heza muri gakondo iwacu ibyiza by'iwacu. Iwacu ibyiza byinshi mutatovuga ngo arangize. Abantu mwitegure
abafite ubushobozi mukomeze mu buryo mubika mu saving amafaranga kugira ngo nitugera iwacu tuzagera iwacu dufite iterambere. Niba twaravuye iwacu nta bikorwa byinshi turageraho, uyu munsi niwo mwanya kugira ngo abantu bafite amafaranga mugende mubaka amazi iwacu kugira ngo tuzagera iwacu harateye imbere. Murakoze cyane kukaraba kantu ko kubakumbuza iwacu ruguru ukuntu twaje. Abantu baraje nza nibuka ari umusaza umwe iwacu ngo witse ibuvira agiye gutaha abantu iwacu wenda baramwibuka ngo ave ibuvira agura biscuit yageze mu nisabone yo kogana ngo agere muri dushe aje koga amabiscuit akaza hanuka. Noneho gakabwira abana ngo si nisabone bwoko kavuga ati ira mu mujyi twoganaga bene amasabune ari mu ishashi. Ubu nyine twamenye ubwenge bwinshi, abantu b'abanyamurenge ubu nyine dufite ubumenyi bwinshi. Hari abantu bazi gukora amavuta, hari abantu bazi gukora mu nganda zitandukanye. Hari na kameramani wanje arakoze cyane, hari n'abantu bakaza bogana ati shumu ni gishenga bageze mu mushasha. Hari n'abandi bageraga mu mushasha ngo bababwira ngo baje ngo muri toilette zo mu nzu, ngo nibo ngo baje muri toilette zo mu nzu. Hari umusaza ngo yigeze kuvuga ngo iwe ngo izi sahani ngo zo mu nzu ngo mukazana ngo tiyoza ngo azihaguruka ngo nawe ngo azicareho. Ibyo byose ni ibintu tutari tuzi, ariko kuri none abanyamurenge hari abari mu mpande zine z'isi. Ubu nyine twabaye abasirimu nitugera iri iwacu. Mureke mbasangiza agastori kamwe. Hari ubwoko bumwe bw'iwacu ndashatse kuvuga wenda kubera umutekano. Arabikiraga bakavuga ngo Yesu naza abanyamurenge ngo bazaba abazungu, ngo abazungu ngo bazasa n'Imana, ngo abanyamurenge ngo duse n'abazungu ngo nabo b'abanyamurenge. Ubwo bwoko wenda ku bantu baza ku gastori murahita mubumenya, ariko si ngombwa ngo tuvuge ku umutekano wacu. Abanyamurenge twari abantu bakunditse, abanyamurenge twari tugira igitinyiro, aho umunyamurenge hose yacaga baramwubahaga. Rero kuri ubu nyine igihugu cabonetse muze dutaye turi kubaka iwacu tujana amaterambere, ubwenge buri wese ubwenge afite kuri ubu nyine abuzamukane iwacu. Iyo ni story nari mbashishijemo nyine y'iwacu. Ikindi kandi hari ikintu nifuza kuvugaho. Ubushize twagize gukejo bundi tubonye umwana w'umukobwa akoreshwa ikiganiro na n'Itaji Murenge TV. Bamukoresha ikiganiro avuga ukuntu yarenganye, ngo yararenganye, ngo yashakanwe n'ubwoko butari ubwacu bw'abajaru ku bantu bazi hano muri Kenya. Ashakanwa n'umugabo ngo bashike bagirana ibibazo byinshi kugeza ngo yagiye kwerekana umwana bagiye gusurana mu cyaro n'umugabo ngo bashike nyirabukwe ngo mwicira umwana. No kuri iyo story yaratubabaje cyane, iratubabaza nk'abantu b'abavyeyi. Umuntu w'umuvyeyi wese wabyaye ico kintu kikamubaho yobabara cyane. Hanyuma umuvyeyi azasaba ubufasha, baramufasha. Muka Evangeliste Guyereka ariwe bakora ku Itaragi Murenge baramufasha ngo bamare kumufasha. Wa mukobwa ukiyaragaruka habatuka. Yemwe no kwindashimira bari abavyeyi mwe mwateye yambere kuje gufasha ura mukobwa mwagize neza. Ariko ura mukobwa ukuntu yaje abatukisha nje ku giti canje narababaye, kaza mvuga ngo nzoshaka inimero za Muka Evangeliste muwaze kwizo bintu baba barariye amafaranga y'ura muvyeyi. Ariko mu byukuri kugaragara ntago bakora iryo kosa ryo kurya amafaranga y'ura muvyeyi. Wa mukobwa we nimba abantu baragufashije shima uko bagufashije, reka kwandavuza cyangwa se ngo wandagaze izina ry'umukozi w'Imana. Abantu umugore twuba twese Claire turamwubaha kandi turamukunda cyane. Mu byukuri wa mwana w'umukobwa we nimba baragufashije nyugwa n'ibyo baguhaye. Ikindi kandi mureho n'inama yo kugira inama abana b'abakobwa, abana b'abanyamurenge. Twebwe kera twakuze umwana w'umunyamurenge iyo agiye nko mu bundi bwoko byari bibi, ariko kuri ubu ngubu zarabaye. Rero nimba waragiye kubana n'umugabo ukaje kubana n'umugabo ukabona hari ibitagenda, uba waragarutse mu muryango ukaka imbabazi. Kandi nimba waragarutse mu muryango ntibakubabarira nk'uko wabivuze, nabo Imana ibababarire. Ubundi kandi mwabana b'abakobwa mwe muza mumenya aho mwamugenda, muza muvugana na muntu mwumvikane kugira ngo muzagire urugo rwiza. Nta muntu
utokwifuriza undi kugira urugo rwiza. Muzamushishoza mumenye ngiye mu bwoko, imico yacu erega iratandukanye. Imico yacu y'Abanyamurenge n'imico y'abanyamahanga ni ibintu bitandukanye. Ni nayo mpamvu tugomba kwirinda nk'abana b'Abanyamurenge, tugatohoza tukamenya aho tugiye, tukaja cyane turabashishikaza gushaka mu bwoko bwacu. Mu bwoko bwacu nyine twagize ibibazo byinshi, tugomba kwagura ubwoko bwacu kuruta kugenda muje gushaka mu banyamahanga. Wa mukobwa we twarakubonye ufite ikibazo gikomeye, turakwihanganishije Paul, ariko nawe mu bibazo ufite ntukazuza ngo wewe utukisha abakozi b'Imana, kuko ukerere kujya uzoreba ari gihe wo gukunda umuntu, ariko kera iyo baje bakamukugambira umuntu akamukugambira kujya bakwishe muri we. Ubwo ngubwo rero wowe nimba waragize biriya bibazo byose wavuze ko bingana, ugende wihangane, ugende uje ku muryango uwaka imbabazi. Kuriya urugo ni bazavuga ngo ni umubyeyi yabyara umwana gito ariko ntaza mwanga. Twarumvishije ko udafite ababyeyi, twumvishije ko ufite ibibazo byinshi, ariko genda wegera umuryango. Nange mu muryango turabasaba, umuryango w'abanyabyinshi, wa mukobwa yaravuze ngo ni umunyabyinshi, mugende mwegere uriya mwana afite ikibazo cyo mu mutwe, afite ikibazo cya trauma bitewe n'ibibazo byinshi uriya mwana yahuye nabyo. Mugende n'ukuri mumwegere. Sawa, turabashimiye bakunzi ba Rukundo TV Show, mukomeze mutugane, mukomeze muze mukore subscribe, ibyiza byose biri imbere, tuzabagezaho byinshi mwifuza, ntabwo tuzabatera urungo kuri Rukundo TV Show. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.